am so happy today. I am going to Canada. I love you so much. I am so happy today. زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم. happy ویل کېږي خوشحاله. I am going to Canada. زه کینیډا ته ځمه. I love you so much. زه تا سره ډېره مینه لرم. I love you too, my love. We will have a lot of fun. I love you too, my love. زه هم له تا سره مینه کوم زما مینې. We will have a lot of fun. موږ به ډېره زیاته مزه هلته ولرو. I am so happy to have you in my life, Peter. I am the luckiest girl in the world. I am so happy to have you in my life, Peter. زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې تا په خپل ژوند کې لرم پیټره. I am the luckiest girl in the world. زه په دنیا کې تر ټولو خوشقسمته جنۍ یم. luckiest ویل کېږي ملګرو خوشقسمت ترینه او world ویل کېږي دنیا ته. I have to do this. I don't have other choice. I have to do this. زه باید دا وکړم. I don't have other choice. ما سره بل انتخاب نشته. choice ویل کېږي انتخاب ته. I want to save my company. I have to apply for a personal loan. I want to save my company. زه غواړم چې خپله کمپنۍ وژغورم ویې ساتم. I have to apply. زه باید apply وکړم for a personal loan د شخصي قرض لپاره. personal ویل کېږي شخصي ته او loan ویل کېږي قرض ته. I must talk to the manager. Oh God, help me. I must talk to the manager. زه باید له منیجر سره خبرې وکړم. Oh God, help me. یا الله زما کومک وکړي. Hello. How can I help you today? Hello, سلام. How can I help you today? زه څنګه کولی شم چې نن ستا کومک وکړم. I want to apply for a personal loan. I want to invest money in my company. I want to apply. زه غواړم چې apply وکړم for personal د شخصي قرض لپاره. I want to invest. زه غواړم چې ولګوم money روپۍ in my company په کمپنۍ کې. invest ویل کېږي د روپیو لګول. I see. You have to fill out some forms. I will walk you through every single step. I see. زه پوه شوم. You have to fill out some form. تاسو باید یو ځینې فورمې ډکې کړئ یا fill out ویل کېږي ډکول او forms ویل کېږي فورمې. I will walk you through every single step. زه به تاسو ته لاره در وښیم د هر step. walk through ویل کېږي ملګرو لاره ښودل ګایډ کول لاره ښودل په صحیح طریقې سره د یو پروسس د یوې مرحلې په هغه باندې څه دی نو دې ته walk through ویل کېږي. I need to talk to Rose's mom. They have to move from here. I need to talk to Rose's mom. زه باید د روز د مور سره خبرې وکړم. They have to move from here. دوی باید له دې ځای څخه shift سي. مطلب دوی له دې څخه لاړ شي. move ویل کېږي تلل. They cannot stay here forever. They cannot stay here forever. دوی نشي کولی چې دلته پاتې شي د همیشه لپاره. stay ویل کېږي پاتې کېدل او forever ویل کېږي د همیشه لپاره. I will not listen to Peter. He is not here. I must talk to them right now. I will not listen to Peter. زه به پیټر ته غوږ نه نیسم. He is not here. هغه دلته نشته. I must talk to them. زه باید له دوی سره خبرې وکړم right now همدا اوس. Rose's mom cannot stay here. This is my house. They have to go from here. Rose's mom cannot stay here. د روز مور نشي کولی چې دلته پاتې شي. This is my house. دا زما کور دی. They have to go from here. دوی باید له دې ځای څخه لاړ شي. I have to loot this house. They are very rich. I have to loot this house. زه باید دغه کور چور کړم. لوټ ویل کېږي چور کول. They are very rich. دوی ډېر مالداره دي. rich ویل کېږي مالداره. Excuse me. I need to talk to you. Excuse me. بخښنه غواړم. I need to talk to you. زه باید تاسو سره خبرې وکړم. Yes. I am listening. Is everything okay? Yes, ho. I'm listening. ما غوږ نیولی دی. Is everything okay? آیا هر څه ټیک دی؟ Yes, everything is okay. I want to say something important. Yes, ho. Everything is okay. هر څه ټیک دی.
I want to say something important. زه غواړم چې یو څه مهم درته ووایم. Don't move. Don't move. حرکت مه کوئ. I want money. I want gold and jewelry. You have to give me everything. I want money. زه روپۍ غواړم. I want gold and jewelry. زه سره زر او زیورات غواړم. gold سره زر ته ویل کیږي او jewelry ویل کیږي ملګرو زیورات څه دی چې په هغې کې مطلب غمي هر څه وي. You have to give me everything. تاسو باید ماته هر څه راکړئ. Who are you? Please drop your gun. Who are you? څوک یې ته؟ Please drop your gun. مهرباني وکړه توپک دې کته کړه کته واچوه. I am a thief. You are very rich. Give me the money. I can shoot you. I am a thief. زه یو غل یم. thief ویل کیږي غل ته. You are very rich. تاسو ډېر مالدار یاست. Give me the money. روپۍ ماته راکړه. I can shoot you. زه کولی شم چې تاسو شوټ کړم ومولمه. Please don't shoot us. Please don't shoot us. مهرباني وکړئ موږ مه وله. Stop it. I will give you money. You have to drop your gun. Stop it. ودرېږه. I will give you money. زه به تاته روپۍ درکړم. You have to. ته باید drop your gun. توپک دې کته کړه. You will not get a single penny. Get out from here. You will not get a single penny. تاته به یوه روپۍ هم در نه کول شي. Get out from here. دې څخه ووځه. I can get money by myself. I am going to shoot you right now. I can get money by myself. زه په خپله روپۍ اخیستلی شم. I'm going to shoot you right now. زه به همدا اوس تاسو وولم. Now. I will not let you do this. You cannot hurt us. I will not let you do this. زه به تا پرې نږدم چې ته داسې وکړې. You cannot hurt us. نشي کولی چې موږ ته زیان ورسوي. Don't shoot me. I will give you money. Don't shoot me. ما مه وله. I will give you money. زه به تاته روپۍ درکړم. How dare you come here? You will stay in jail. How dare you come here? ستا جرأت څنګه وشو دلته راغلی؟ ډېر ویل کېږي جرأت ته. You will stay in jail. ته به په جیل کې پاتې کېږي. Untie me. I was going to steal the money. Please don't call the cops. Untie me. ما خلاص کړه یا untie ویل کېږي خلاصول. I was going to steal the money. ما به روپۍ تښتولې. steal ویل کېږي د روپیو تښتول. Please don't call the cops. مهرباني وکړه یا cops یعنی پولیس ته زنګ مه وهئ. یا cops ویل کېږي ملګرو پولیس افیسر ته cops ویل کېږي. څه دی؟ I have already called the cops. Police will be here soon. I have already called the cops. ما له اول څخه پولیس افیسر ته زنګ وهلی دی. Police will be here soon. پولیس به دلته ډېر ژر وي. My mom is a super mom. You cannot do anything. Go to hell, thief. My mom is a super mom. زما مور چې دا یو سوپر مور ده. سوپر ویل کېږي ملګرو اعلی اوچته. You cannot do anything. ته هیڅ هم نشي کولی. Go to hell, thief. دوزخ ته لاړ شه غله. hell ویل کېږي دوزخ ته. Thank you so much. You saved my life. Thank you so much. مننه. ډېر زیاته مننه. You saved my life. تاسو زما ژوند بچ کړ. It was my pleasure. You wanted to say something. It was my pleasure. دا زما خوښي وه. ملګرو چې کله موږ چاته وایو که نه چې thank you so much نو د هغه په ځواب کې موږ بیا ورته وایو نو it was my pleasure. څه دی؟ څوک موږ ته وایي که نه چې thank you so much نو موږ ورته وایو چې it was my pleasure. دا دې ځواب دی. څه دی؟ thank you so much جواب چې دی هغه دا دی. څه دی؟ دا مطلب دا زما خوښي وه. You wanted to say something. تا غوښتل چې یو څه ووایې. That was not important. You should rest now. I am going to my room. That was not important. هغه دومره مهم نه و. You should rest now. تاسو باید اوس آرام وکړئ یا rest ویل کېږي آرام کول. I am going to my room. زه خپلې کوټې ته ځم. I was wrong about Rosa's mom.
She is a good lady. I was wrong about Rose's mom. زه د روز د مور باره کې غلطه ومه. She is a good lady. هغه یوه ښه جنۍ ده. They can stay here. She saved my life. She will protect me. They can stay here. دوی کولی شي دلته پاتې شي. She saved my life. هغې زما ژوند وژغورو. She will protect me. هغه به ما ساتي. د ما ساتنه به کوي. Protect ویل کېږي مطلب ملګرو ساتنه کول. Yes. I will not kick them out. She is my family now. Yes, ho. I will not kick them out. زه به دوی ونه باسم. Kick out ویل کېږي ملګرو dismiss کول یا څوک باسل. She is my family now. هغه و زما کورنۍ ده. Now.